Veliki pozdrav iz Tri principa Srbije i sve najbolje vam želim, puno sreće i zdravlja. Danas ću vam pričati o našim osjećajima, našim emocijama i odakle oni dolaze. Vidite, mi ljudi mislimo da naši osjećaji i naše emocije imaju veze s nečim izvan nas, sa našim životom, s onim šta nam se dešava, s našim okolnostima, drugim ljudima i onim što nam se desilo u prošlosti ili s onim što će nam se tek desiti u budućnosti. Malo pažnje u stvari mi pridajemo svojim osjećajima i svojim emocijama i odakle oni dolaze. Vidite, naši osjećaji i naše emocije nemaju nikakve veze s onim što se događa izvan nas. Ono što uzrokuje naše osjećaje i naše emocije je misao. Vidite, recimo kada vozite auto, ne pada vam na pamet da gledate na količinu goriva u svom autu, na merni instrument koji meri količinu goriva da biste uspostavili brzinu kojom vozite. Vidite, kad gledate u pogrešan instrument, vi ne možete da odredite stvarnost. Gledate u merač goriva i želite saznati kojom brzinom vozite. I uvek ste u krivu. Tako isto, naši osjećaji su jedan merni instrument. Taj merni instrument meri kvalitetu naših misli i ništa drugo. Taj merni instrument nije sposoban i nije napravljen da meri ništa drugo osim kvalitetu naših misli. Vidite, kada mi ljudi nedužno mislimo da taj merni instrument meri nešto drugo izvan nas, da meri naše okolnosti, da meri šta nam ljudi govore, da meri sreću koju ćemo dobiti u budućnosti, da meri nešto drugo osim naše misli, mi pogrešno koristimo taj instrument i malo smo zbunjeni. Vidite, to je samo jedno nerazumevanje. Mi mislimo da nešto izvan nas uzrokuje naše osjećaje i naše emocije, a to u stvari radi misao. I osjećaji su naš navigacijski sistem koji nam uvek ukazuje na kvalitetu naših misli. Obratite pažnju na vaš merni instrument. Taj merni instrument koji zovemo osjećaj i emocija meri samo jedno, kvalitetu naših misli. Kada gledate u instrument i mislite da meri nešto drugo, to nije dobro. Taj merni instrument, osjećaj, meri naše misli, kvalitetu naših misli. Hvala vam puno. Sve najbolje vam želim. Puno sreće i zdravlja.